part 1 twasuye mu karere ka Ruhango aho twasanze impano nyinshi zigiye zitandukanye. Twegereye umwe mu bagize Innovation Group ariwe bita Swag Boy. Ese Swag Boy bimeze bite mu karere kanyu ka Ruhango? Imvura iri kugwa nta kibazo? Oye kabisa turaneza. Ese Swag Boy kwita Swag Boy byavuye he, byaturutse kuki? Kubera iki wise Swag Boy? Ni umuntu ufite confidence uhora na kifungo. Ese Swag Boy ukina filime nyarwanda gusa hari n'ibindi ukora mu buzima busanzwe, ese wabitubwira? Tutra baratubwiye ngo unaranaririmba umuhanzi. Murabaririmba. Ese Swag Boy ni iyihe ndirimbo yawe yakunejeje ndetse ikanezeza n'abantu muri rusange? Wayitubwira bayita ngo iki? Icyemezo. Waturirimbiho agace gato. Icyemezo kiragorana, ikigeragezo kikaba ikindi, mana yandimye fasha ukwemera cigatire gukiranuka. Kabisa. Ese Swag Boy ujya muri studio bwa mbere ujya kuri codinga, ese mbega wumvaga umeze ute? Byakugoye gute? Watubwira? Byari bigoye musaza. Byari bigoye. Bagusubirishijemo inshuro zingahe Swag Boy? 5 zose. Ese Swag Boy ukunda kujya iyihe ndyo, ukunda kunywa iki kinyobwa? Watubwira? Nkunda amazi. Wikundira amazi gusa? Ibiryo nkunda kurya ni imvange, ariko hariho n'akabuga. Na bwa bugari bwa Ruhango. Mu Ruhango ubugari burahari cyane. Ese Swag Boy waba ufite umukunzi? Oya, mfite abakunzi. Ufite abakunzi? Mbega wakoze abafana? Ni byiza cyane. Ese Swag Boy iyo witegereje urubyiruko muri rusange, abakinnyi ba filime, sinema nyarwanda, ukabona abaririmbyi, ukabona abakomedia, wabagira iyihe nama? Nukubizamo neza. Kubizamo neza. Ese Swag Boy mu buzima busanzwe urabona group yanyu ya Innovation ijya gushingwa, niwe muntu wayicreatinze? Mbega muri make wayiremye? Umuntu wayiremye ni Swag Boy. Ni Swag Boy. Ese Swag Boy nkuko mubibona kabisa ufite umuteguro. Iki kirombe kiri mu ijosi cya waba warakiguze amafaranga ngahe? Kirombe kirahenze musaza. Kirahenze? Ni 5,000 gusa. Noneho aka t-shirt kawe kagagaze amanyarwanda ngahe? Naryo ni rya 10. Bikaba 15. Teranye wumve. Noneho uyu muteguro wo hasi ni deshirage? Ni deshire. Uhagaza ngahe? Ni rya 10. Ubwo bikaba ngahe? Noneho utu Ray-Ban? Naryo ni rya 2. Kabisa rwose biri ku muteguro. Komeza ubarema no kwiteka. Kechi noneho? Kechi ni 25. Urumva ko twatwitse. Muba mwatwitse kabisa. Urumva noneho Swag Boy gusobanura bwayo. Yinywera amazi. Kabisa rwose Swag Boy yinywera amazi. Ese Swag Boy nk'umuntu ashaka kugukurikirana byimbitse, akagukurikirana ibihangano byawe, yagukurikirana gute? Tubwire. Biroroshye cyane. Gukurikirana Swag Boy uca kuri Ishangi TV, niho turi gushyira amafilime today. Noneho izo interview bazaba bayisanga kuri Byiringiro Regis, izo ndirimbo bazajya bayisanga kuri Ego Boys Nation. Inama channel tuba twatwitse musaza. Murakoze gukurikirana ikiganiro cyacu. Ushaka kureba birambuye izindi interview cyangwa gukurikirana Swag Boy, wakora subscribe, like, comment, ukarushaho gukurikirana ibiganiro byacu. Murakoze, mwari kumwe na Besto na Part 2.